the point, i mi imamo reč point, jel tako? Hajde da dođemo do poente ili do svrhe razgovora. Pa da vidimo pod A. I promise to put you in the point. Nije baš tako, point. Point može da bude i tačka, ali nije u ovom kontekstu. It's quite late, so let's get straight to the point. Prilično je kasno, pa hajmo straight to the point. Ravno u smislu odmah do poente. Naravno, ovo je tačan odgovor B. I was totally confused. Bio sam totalno zbunjen. I couldn't make something or tail of it. Bio sam totalno zbunjen. Vidjet ćemo posle šta ova fraza znači. Well, most of the time he was beating about kaže se about evo otkrićemo about the bush, ali kasnije ćemo beating about the bush. I didn't learn anything specific. Nisam saznao, learn, u ovom slučaju learn nije naučiti, nego saznati. Nisam saznao ništa specifično, ništa konkretno da kažemo. Dakle, ovo je tačan odgovor.